Pini la so video lang nali tompana ke than ponji la bangke DIPHU KARBI ANGLONG mate SBI hin pen kapik lang pon bi phak kapangreng la pen pi choi kiroi la so training APHUTHAK si pini la so video lang nali tompana than pachini pon ikpo la pen nali tom la so video la bangke kicheng pen kichut an lang pon ligon la pen la so YouTube channel jong si nali tum subscribe re lang polte padar depin pen nali tum subscribe igon la pen latest update nali tum kilong verzi afan adunghes tame belarjan thegloi hodas tame nali tum tini ne pin pen berpon ikon tang de non pathiek pen la so training APHUTHAK le lang pon lonang la pen chethan pon lonang tang ne non pathek pen la so training APHUTHAK le dak chithan pon nang la pen la so training kapik lang pon la bangki SBI Rural Self Employment Training Institute hin principal lang pon la DIPHU KARBI ANGLONG la pen training calendar for 2024 la pen 25 of month la pen training sponsor pon la bangki Ministry of Rural Development Government of India hin pen la pen ko pp training course sigidoma la pen tentative man la pen duration la pen seat ka ans available mala support thak lang pon na kicheng si la bangke dak number 1 pen number 2 number 1 long bang la son la Piggery mate long hong kapangreng training la lata so training banda April la chiklo si en pon ikpo la pen duration ma 10 days funchad la pen seed mang kadu ka pen 35 ando la pen god rearing mate bi kapangreng pen tala la so training stame dag April la chiklo si en pon la pen aba duration mate arni la bangki ni cap afarman lo la pen daga seed 35 an pipon lo la pen putho dak 3 la pen 4 la ma Poultry tado la pen custom design la mate custom jewelry la so adi advance ta medak pipon iglo na nalitun theklangi number 3 la pen number 4 la ke la pen dak number 5 an la bangke fast food settle odiami mate dak Poultry dolo la pen custom jewelry dolo la pen dak fast food stall dolo Poultry lang la bangke 10 days afan la pen seed bang 35 bando la pen custom jewelry long bangke 13 days en pon po la pen seed la bangke 35 an la pen fast food stall la bangke dak 10 days an la pen seed ba 35 an dolo la pen la ke thombang me chiklo malam si en pon ikpo la so training than pe chini pon ikpo la pen juna chiklo la bangke langdam la copy pc doma juna chiklo la bangke nalitum dak thek pon long ikpo juna chiklo aparman la bangke soft toy maker and seller kaduka we pen dak 35 an seed dolo la pen 13 days aparman la pen dak PC culture fanstame dak 10 days an bangke apor than pon pol la pen seed bang kaduka we pen 35 an dolo la pen 8 number la bangke papar pigli la pen masala powder making la so for months tame dak 10 days an bangke than pon ikpo mate training la bangke seed la bangke 35 an total dola asining hang polten alitun dakta training endun tame la pen puthot dutulang dak July chiklo la bangke la son la god rearing la pen woman tailoring la pen Poultry la ke thom bangta July chiklo sidak en pon ikpo training mate than pon ikpo la pen seed la bangke 35 side la pen da god rearing long la bangke 10 days la pen woman tailor bang ke da 30 days an mate chiklo zon la pen Poultry la bangke da 10 days an la nata la pen dutulang da august chiklo la bangke agosa chiklo aparman la bangke dak mushroom la pen fast food stall la pen mushroom a training la bangke 10 days an dak than pon pola pen kaduka we pen sit bang dak 35 an people la son dak dak September chiklo la bangke Piggery la pen general APD fast food settle la son no dak bangta lo isivet lo sem lo la pen dothalang October chiklo bangke dairy farming la pen warmi compost making Poultry Piggery lai lo son dak sinari tun dak pen penaan thek pon long exi
2025 February ansi so training bang ke budget hala February anta training bang nali tum endon long lang jong si NG pulote lape nali tum jong si la so training lo nali tum charling tung pulote nali tum prabjin pe nali tum contact ye ko contact dak nali tum screen long thek pon long exi SBI RESTI second floor SBI Bazar branch building PO DIPHU district Karbi Anglong Assam pin number 782460 the pen mail staminal tum lo email kalipulten alitum la phone number theglongi la so phone number longle nalitum humri iktamina jongsin alitum Charlie dening tum pulte prabjin penalitum contact ikon la pen more details la pen akinang sot nalitum details dong si chining tung lang pulotang te nalitum la number da kipipon theglongi director number lo la bangke nalitum so number long calling on la pen nalitum arjo ikon je so training bangke free of course ma la pen kido ki thagadim ko son ma la so puthak stamina nalitum arjo ikme pen documents ko PPC kinang ji ma la pen age limit ko an ma la so puthak bangke nalitum la contact number theglong so contact number long le nalitum call ikon call pen nalitum details salam arjo ikon sila so video nalitum kan maserun serego karbeng long aras tame pechinik nang lapen pelang ikna ason son update nalitum kilong versi fan la so YouTube channel la nalitum kachingan pen subscribe ikon adung het bela jon thegloi hodas tame nalitum berpon ik der non